Шилдыманлы сивехел хыжаюлзан, катаран вылянза духаган хевелень пәрремеш пайырген ошшине дуйны евер, шынны жерема кырца чердень чечек шуралать. Юргаяса кетмезерех иреклехе дурдынза шүргүннене ихравлать. Шутчандалыга ыйхыран выран маченеген хыюллы чечеге авалхи чаваш чундан юратса шеш пельят пана. Ачашын шемжен илденеген зымахра паян міндарын шухыш пурынать. Вундо хырмы жемерен юлашки гунезенже шербе уеснегені казаккасы ялінже күнжуды гурна паттыр поэдымыр Михаил Кузьмин шак кіске өмірлі чечек шыбинже темле пірбекліх гурна. Халя Канаш районне керейген казаккасы пинде дохыршы рутмылды хырмыш шулданба шеш пілячебе хизепленет. Шак вырында журалны чываш поэзиен шуды жолдыры. Халық черенже нихшан сүнме хілхемір Миша битче. Ешлыда чухын жемгере күнжуды гурныскер, пәчеклех әже ғынықса хуюллықпа баларза үсні. Шешпіл мишин шоллы кури ачалықре аза илевізін бірге шапла жирать. Пирін пірпічік тадық кивхымла вырыны бұрчы, унда вәлтрен бит вайлы үзетчі. Эбі лажи казаға бұғынза шула шап вәлтрен хушинелле дыдаттым. Вәлтрен батне житме темеше удым юлзан Миша хэшне дұртса ғыларать. Вәлтрензене касма бұшлать. Вәлтрензене сапалаза бәдерзен пахчан тебір хіррине. Айлымлы вырына хубақсем нумай үзеген шере перзе жидетпір. Хубақсене таптама хэшпе касмадыдын атпыр. Варшывы елықтарза жидерзен томғалараган шыдық патне гаяттымыр. Томе пиде чаплыдым. Шывьямазырах ывышра чуста бек шырылать. Кышт шиелден ягатмашеш шывгерлі. Пәчік евіш кережебе керлі даран том жавзағылар аттымырда келеткезем думадыдын аттымыр. Тіріссебе галазан келеткезене Миша анжақ тума бұлдаратчы. Пәчік шержирен бұшлаза сенек тыдны мыйрагаллы життан даранченех. Эбі пажалуба похыр укшашеш тума білеттім. Пулдарулла ачан үйне расталығы үсех бұрад. Томран дуны жержие келенже ашы курзан ывылне енен месір ұштан варласа келдіндезе каялла хужине даварзабама хужад. Ачан тәрісліх туемеде вайланза гына бұрад. Вышыллы дудыллы бұрынныне гура пәчеклех хайжине нумай яваплы хилет. Шавы ғытрах Мишан сывылығы хавжама бұшлад. Піррехінже мұнча ғышын выртмана гайзан нюры жержинжех иға бұзынат. Күнран гон ачан уризе мұратмадыдын ашы. Шома туберкулезы бұшланат. Евір жире бұхмазыр ширып кымылыскер тваты жол шоғазанды бұшламыш кулда веренет. Она мұқтав хұджебе бідерет. Шаввығытрах аржин ача ашшызыр юлад. Вері юнлы Кузьма Федорова шилли дулны замантра пичешне вілерзе бұрақнышын шебере ярашы. Ял жинже узал ятсарылзан шемье евірлықра азапланад. Ширып кымыллы Миша пурныш туды мазине ытлашшибех тудан загурад. Михаил Кузьмин пенде тағыжыр вұндватымы шулда хайын перлевне мағала бұға сезе шығазанды учительзем қадырлеген 2 класслы шкула врене керет. Шав директорыш совренет. Звездочка ятлы журнал жырзагларма дыдынат. Шак журналын художникеде, редактореде вылақ пулать. Сывызем, пілдерюзем, шкулды пулым зене жырзагдардашы. Палақ шак журнал тухна вырыс чілхибе. Звездочка тухна вғада шешпермешше выросла пите лайық қалышма пеліне. Шақындақ пәрремішсове скоро ятлы сывы туғать. Бұл вғытра цензура бұлны шанбада скоро сывене ширать выл вырыс чілхибе, анжақта чываш сывы вежібе. Чываш халығын шыне поеже шыбақ шақында шуралат тенде. Вұнулды жылды шамрыға часақ ятлы сывене жирма шыржыбри пызы бұлжынузем хистені. Бұл вғытра Рашей дилхибене воры хурақсем тұртса елме ғытланза әшчен халыға шаратмадыдынна. Патша правительстве империализмла воржы бұшлазан шыржыв пызык евырлыға кірзе үкні.
Революция буласа шулдалық малдан сесіне шивіч тонлы байет, ыры бурныш пушланаса жанза халыға хавғалану бана. Вунжитчымыш шулхи авыну ехенче Михаил Кузьмич тетчі ғулынчи учительсен семинарине вренмегені. Кешех асла революция күні земдешітні. Чываш поэджі малеметлі жуғыжы зембе жиріпленсе, халықшын чынныбехте узылы ішсем дума булдарныне дуйна. Вунза кірміш шулхи кырла жуехінче, хузанда дұқсадыны канаш хажатыра унын пірреміш калаве бюджетленні. Унда волхайне пучлаза шешпел ятпа жирна. Кіргүнне жетсен Михаил Кузьмин юлдажы зембе бірле течерех комсомол бірліхне ергелені. Ундан коммунистсен партинегені. Пролетариатпа бірле хайне пурныш хужи бегех туйзаилні. Үрі жуғыжы зембе хабартланза, вунды хырмыш чула кірзенех Мускава, агитатор зембе инструктор зене хадырлеген шкула вренме гайна. Виші уйықлық курсра партий білевне туптана вғытра шешпіл миши Владимир Ильич Ленина горна. Вол варенце галаныне тебе хурза, хура халық пурнышне шымылладас тезе дырышна. Шав жылхи кергуннех течери учительзен семинарне бідерзен, шешпіл хірлі жара жирынза хевелдухыш фронтне гайма хадырленна. Анжақта партий ердюши ына салдагай амаваскаман. Хастар жамрак течерех судпа следствий комитетенже дырышна. Яваплы эшре малды вырына яланах шинлық туюмне дыратна. Течі ғулынже бұрынна ғытыра шешпілмеші шурризен офицерін херне хойымбатне әжейледі. Течі ғулынжен шурризене ғылазыға шебрелі. Загудалина ятлыскер был хужамади Любовь Загудалина шавын аш шурризен офицері болны бара вонолттары херне был хойбе бірлізігайд. Шул женже она был чирлезі үкнебе кайылла давранать, ашына кайылла кларзайрать. Бара бу кайылла течене аранах килзеждетте, вол вақытра ништада әже илмен, вол выжыба аптыра мопштланы жау хераджа, кайран шештбілден шеллесі жа хераджана хойбатне әжейліні. Юраман болны вол ябалыны, анжақта ұшынлық унра болны, мөлегалашы саккун пір ябалы, анжақта шынлық жүлеректеші, юрадода да жүлеректеші. Шакхуларах шешпел псевдоним Ильна Шамраксоваш, следователешне вырначны гунах Павел Бекшанский дузы баденче Анастасия Червякова балашны былна. Хыйенчен вуны жуласлы качагайна ажазыр хирарыма, мәнбур кымылдан юратса бырахна. Лешеде пәрле ушылза жүреме хирыш булман. Михаил кучран галама ваданны юрадывы жинжен, пирештие батне сывылла ширузем жирма бушлана. Анастасия вара хойын дуемызене учма васкаман. Убошки Новосибирск кулинже уры хирарымба жемге жавырныне, шел булинде унжухне чухлама булдарайман вол. Шешпілін ветха юрадас келіне. Алар жен ветха. Шаунбада чуна шурмалла савазем жирна пар минутта персаманта булиндет вол. Юлзам. Анжақта пинге дохыржыр ширімміш жулда Чуваш автономия облачны ергелезен шешпеле Шубашкара жінзейлеші. Тывандырыға таврынзан бол малданах комсомол көмінже, ундан революция трибунален председателенже ішлеме бұшлать. Юстиции байне ерте бұрать. Тәріслікшін керешсе, халықран гулаганзене сакунба келе жүллен явап тұттарать. Піррехінже бұл тован жырленеде келе жүзір қытланнышын оскертмешкен вижі гунлық термене хубать. Сумлы ішре шешпел пілевне үстерзе тірлерен съестсембе конференцизенже пухузенже булать. Пулдарулы хішне күлензе вырыз ширавжизен хайлавызене чавашла күшарать. Тован халықын евір бұрнышне занлаза вуд шулымлызы вызем жирать. Шалды туемебе туйзаилны пирлі халық міндері. Байлы, хватлы халық икенне. Она вал туйна, она пәліні вал, пәлзаданы. Үлтінбек халыға, аслы халыға, тәлінмелі пызық чулны, ұры кымылы халыға әмірзем хуши. Тарлы сылдавзене бұла, кивішлібе хақламанны, она педі күрендерні, чүнне ұраттарны шағы. Вал тарысмар бұлны, шаг пәдім күренімне, пәдім ұрадымне телевидергаларны, оның шағы пәдім бек карансы візене күшні. Хойын жуғышы зене поэзия орлы халыға білдерзе, шешпіл пұржы мәрен караппек ұры бұрныш патне шулғывать.
Революция трибуналне ерце бұны вұхытра, тірісмарлықпа бойны зен мұлне турца илзе чуғынсене валешне жоқта хайне пірнім хывармаст. Үттізене де хайбек тіріс бұрынма вірендесшін. Ширин бір дулдара адып ходить, анжақта немехте думан дед, ша вғытрах варавал. Рев трибунал председателя, юстиции бане ерсе бұрат, түрлі комиссия дейшлет, халыға бұлжат ветха, хыжа вғытрах, выжилы дудылы бұрнат, агур ешілі бірлевізем, хума жінде шилы вырза бұрнаша. Ослы, пілюлі, шамрық пұшпақ рев трибунал председателем, шар комиссарне, Араслеме Дратте, Ефимова, армне, пуянзен тұлыпне панышын, визе бүлімлі хватері илнежін, шынзем шидік шүресі, нишса бұрынмазук, авыл арымбейкі визе бүлімлі хватер, иге толып, тадаты деп. Тәріслікшін кережігене урақ-ураган ерзірземде тубынзақ бұрашы. Хызене хиріш кайнышын таврыма хытланашы. Юрий туынды сылдауба, юстиция жүрдінже пужар дұқындезе, он жын айыплашым. Варай, ерек сабочын подвальнчелардашы. Ерек сабочын халде бұр Иванов фурамзе. Термеревол пір айыпсыр херіх бір күнларына. Сивы бұтвалда шымы жирі тепірхутвы елме бұшланы. Анастасия Червяковара шешпелін чунырадыв нетуйны евер шубашкара ширу хышын ширу яма бұшланы. Шав термереларны вғытыра, улды жүрі келзе жетіне он батне келіне. Вара чипачик шеревінже тываты сымаққана болын дед. Миша, я тебя люблю дене. Шеш пілмекші малдан савын загаять. Анастасия на юратныне пілзе. Как нежданно счастье, сегодня я устала от счастья, де заколотила. А кайран вара тебір жүріне улама ұшладде. Езірік шубашкарда пызык бұрындалар адыреккен. Пызык ішірейкен. Көсес пілмеші вара. Урухла жуғышла закирзагайд. Езір шулдалы кайылла мана юрадай марыр болсан халден ебе пызык бұрында әшленне құранчақ юратса бұрақыр рейттезі етса иккеленме ұштады оның дойымыз енжен. Юрада де юратмазы, кайылла құралбамайды. Юратмастыр болсан анда жері ұрық шеру дед. Шел булинде Анастасия Червякован шешпеле хайын дойымызын бірге поэт бұрынны жуқ пілдерме бүрмен. Унжухне революция баттыры давра шавранаган узалвайзем хватлы булна. Хаяр дышманызем адалану жылне бүлзеларцан, шешпілін тыван тұрықран тоқса гаймадивне. Көш реана шутлы юлны юлдашызем булышна. Коричев сымақран, Иштувком председатель, она майлы булны, үтіземдем на майлы булны. Пурде она курайман, пуринбеде бұл, едемретті булман тесе шутамаламар. Візем түгі баны бе, она сывалмала, ямалаты вашы. Чулғалана кайза бұрдать, чулғаларан бара күндіра. Бұл Шубашкардан кашкарза ереген чіребе, кашкарза ереген чүнебе, тоқсағайны оқсақлаза. Сывалмағайны болында. Чываш, чываш, чываш. Сан ыйықлы уюсыне, сан лапка комыллы ажаш, еваш айван ялусыне. Савмашкан манын халам шук детівіл. Ку, пинде 921 жылда, уды уйығын пилік мұжынче, Евпаторинче ширна сывыран. Мұжын шапла қалат кашешпіл. Мен қалаттырадыны шақсымақсыне. Еваш айван ялусыне, савмашкан манын халам шук. Мен болса ерде кепін бұрнышыра. Мен Шубашкарда апла болса ердет. Мен Рашерек апла болса ердет. Мен дұйше шын нумай жүрет. Мен шын налынмаш. Мен шын пұлышмаш. Пұлышмадатырышмаш. Вот шак шушсем азбандарна. Шамрак шешпілчімне. Шавахта Крыма жетсенех поэдын көмілі малдан шекленюлі болна. Евпаторий живығынчи таласы санаторий револ шәне юлдарсем дупна. Выл ешра хыйбеге хиріклі поэт Украины жинне Федор Пакрышын. Паллашсанах пәрбірне әмір білнебек шанчықлы туссем бұлзадырашы візем. Пиде хавгаландарны начав Евпатория. Унда был, шак чывашахы не айыпсыр айпланы хыщын, тебір хучень войліне бек туять. Унда был, шын бек туя бұшлать хыне, уриде оны, сипленне бек пулать. Күндірда миллион хитер зылзем жирать.
тюрех камылю жүзді гаят. Уже шыв, уже хайыр, хевел, юлдашсем. Санаторире канны вғытравикха шубах ширин біремір шул, хыбар жидеть, чывашра жамбе гадылдырыгенде хыружы вышлых, віземенде ништаға зәгіреймаш шеш білмеші, онда ішлеген земде, шав хызен, кыштақ параган укшинжен хесседе болзан, шак чываш халықне, пулужас тезе укша уйырза барашық. Манунда дет тван шыржыв дет, вышлықра дет, билет пдет дет, ебі варагунда ташта аякра, пин километрда адашса жүрептет, бұл калех хыне айплать, калех хыне хинеть. Чила емір пусмыра енже бұрынны чывашхалығы, тине хадаланма бұшланыскер, калех евырлыға кірзеюкне поэдын чырине журна. Хура тинес хәрребе ұжылза жүрені жүх вол, хумзен вайебе мұнашланза, халыға вайбама бұлдараган хватлызы вазем жирна. Вешсер херсер тинесем, хуп-хуран сипсимесен, копоктумлын, хумлын, ширана шапса хаюллын, хумлы сулнық сымбезулын, хумлы копокпа вере. Ман шунатлы вутлы жуным, шын жіре ченен жіре, кережувай не анжақ, кымылат шақтен жіре. Шағынбек ергезембе бұшланат, шеш пілмешін тинезе зыве. Үрі бұрнышпа тәрісліх кережівне гына кымыланы чывашпа еді. Евпаторинже шақтинес херенже выл игі уйық шуры зипленні. Шав вақытра сағыр совы жирна. Чываш, кадаран каш келзен кашхи гунын мілге. Инжет-шинже уйра уяр, шын гунаге тада үптеде. Бұрде візем чываш халық не вайхал барса, ширіп шыржывра шын бұрныш пұшлама ехравлашы. Крымран чываш тейне выл сывалза даврынас пызық шанышпа бұрынна. Тинезе совын умзымағынжех ағы мін жерна. Тинес ағырза гәрі, хүмебек хумезем шавлаза, ширан ғерне вайлын бұрза жабына саланашы. Тинес эс вайлы, хухумузен вайлы, хыюллы юрриза себе манжирене вайгүрд. Чыре шундыр, чылхевешне кварлысы мақсен келчір. Хамвая, чыре вайне чываш шырне барып. Кварлысы мақымба шамрық чунзене варадып. Пурде тенже күрчір, шүт тенже илемне білчір. Анжақта чываш ене урық никшан давранаймасы бірге унжухне выл шутланы же. Хурадинес херринже шывжиен уйық шудалза духныне югерзеларны жоқ, шешпел художник пулма әметленні. Курортри бурныш вешлензен Харьковра пакрышын юлдажы безу булашса, Киеври үнер училищене вренмегені. Анжақта тебірернеренех шешпелін хесметре дырасынжен хыдараган вғыжы вешленні. Поэт шарретне дона. Тереспе бурын мағынықны жинна, унда каллех майзыр евір бұлна. Чуне тулза жедет, калех халық шында, выл курадюнда. Пуянзем, мелейірдегеші, шешпілмешенде, онда юдыбек чубап тет, онда выл урай жвад, онда выл кымага худать. Тада ыттеде, шавығытырақ пуянезем, онда мелейірдехнене гурать выл, шар бушлығызем. Абачемеш складенже пушлық полныскер вишкон шимезіргіні. Таза жонлы жин выл, сапкон ғушман ябыланы туман. Шешпелен каллех чирых ускалать, шома туберкулезы ужылать. Унжухне паттыр салдак хуржы жанжықсы вине жирать. Канаш хачат редакциебе чывашри бәлежізім батне шируба дугать. Тыван халық вишса вильмене, литература адаланаде, тада ты идузембе кызыкланать. Хой выжилы дудылы бурнаган скергеевра, хой тузабдеремен эшшен гулянать. Вот шамбек полна малданхи коммунистсем. Шубашкара хайен партия документчезене ярзабама итсада ширузем жирать выл. Тень юстиции журтне черце ярагана хальчен дупны дезе жутлать. Анжақ пірле ішленесенжен немле хуравда кетсе илеймен. Рефтрибуналдан гына пужарба жығынны эше шешпелен айыбы жүккене була хупны дезе білгерні. Шавығытрах шүржула яғын хесметредіныз керін, сывлығы хавжаныне була салдага тыне хывма дивні. Салдакран сывлық не була кайма дивзесін, Шубашкара таврна майжукка, кунда он ташманызымны май Шубашкарда,
Партбилете де перлемар торцаильна паман. Что делать? Он постоянно находится в переписке с Федором Пакришнем и отправляется. Федор приглашает его в свое село Волчья гора. Он отправляется пешком в Волчью гору. Астеру езенже кашкар сыржы ялнеші детчен шешпел тоғырвуны жухрым шуран утна. Шул жинже игі далық бұлна. Тәрлі ялхула видердухны жух каллех үтті жинзен нужине курса чирине жундарна. Мы приезжаем в город Бровары, где Сеспель, будучи в этом городе, писал: «Вижу беженцев с Волги, которые на ходу просто падают замертво, а их грузят в телегу и ничем не прикрытые тела увозят в неизвестном направлении». Вот это в городе Бровары. Он видел эту страшную картину. Чващинный зем в Вильнине Волкурна. Шар службин день ходарны юлдашне Федор Пакрышин чунжеререн хабылдуза ежынна. Ялды чухынзен комитетчин председателі булнымай, хойбатне хваттере яна. Унда каштах вайылзен шешпелмеши астер районенчи шәрішпайне әжі вырнашна. Хойне узоллы жин вырыненче дуйны унын кымылне шеклене. Кышех шәрішпайне астер жүменчи Старогородка ялне, улбу чуртне гужарашы. Шивыхрах тіленмелле улма жирла бақчи. Астер живы юхса вырдать. Икимыш күнне гайетте болды. Тада хавасырақ келет. Мен дезен онда Наталья Рубис балажат. Профессор хері. Шеш пілмешіне келіштерзе бұраға. Шеш пілмешіне де кележет бол. Бізе мұжылза жүреше. Онда журнал Галара Сибирги де галажач. Хыйын келне езегат. Кыштақ хыналадина Наталья Рубис. Шак туслықта. Пиде пілдер ішле пулны шеш пілмеші жын. Иккіш пірле час-чазақ сатра ұжылза жүреме бұшлана. Шактел болузем шешпеле шунат хушна. Чирлескер әжі жүрес шулада шымылланақ барындарна. Кашкар сыржебе кивы хула хуши твады жухрым болна. Күлленех шак сукмага дағырлатмашқанына күнді жүчандалықпа авалхи хаватлы вырынзем девайбана. Шак чиргеве пинге доғырвунза кірміш шулда Михаил архистратик яжебе Владимир Манамах негізлене. Шешпелмеші әжі утны жоқ шак вырынағы барса канзаларма юратна. Сывлыш шавырса вайбухна. Шәріш пайынче шешпел адылдыры хинчи выжыба аптыраган жинзене булыжаган комиссия инспекторынче дырышна. Украиныры чухынзене булышны бебірлех майбурдаран аякри тыван жыржывне укшаденге тырбулы затна. Был тыр затны пырбагон Чуваш республикине каржы кыржыксенде шапкаланза вышты выжыбынзе пулышны. Шеш пельмеші чухын сәне ехеркеріне детсіз. Барасәне был әппін станда болсан, мөлде де болсан, майласа, укша, тупсап, парса. Чухын сәне ачи сәне жеденне. Шешпелен ыры жуғышы зем пурнышланма бұшлазанақ, астеру езен шәріш пайын ердюжи ұлжынат. Шәне бұшлық Нестер Савченко таса жонлы жин бұлманныне кывар чареллі байет тюрех туят. Таштан келініскер, бұл өстердерген жечур алзависны шен мар. Бәрре бұқсақ келіштермест шешпеле. Шешпеледе шынна видер гураганскер тюрехыннан әт. Ку, юлдаш, урухла шин. Ибір унба, піржулба, піржукмакпа удаймаспар. Вот пушланат өзен унда антагонизм дене, варжа, иккіжеге вайла. Шешпел неме бұқмазыр чухынзене бұлыжа сешри еврлық сене жінзе, тірісмарлыға хиріш вирлерех керешме бұшлад. Хойын вірізымахне Куркуль Савченкына да күшранақ калад. Лежі вара Михаил Кузьмин чынныбе гамбулныне жиріпледестезе, чыважы бұлышне темеше жиру да жирад. Хурав бұлманныне гура шешпеле пач хизеплеми булад. Тюрі гомылы чываш шамрығы вара, чухынзенжен гулза бұймағытланаганзене вырыналардастезе, хойне валли тышман ғышын тышман дубад. Кунда да она терс полнышын юратман, лереде терс полнышын юратман. Чынлық выл яланақ, камада булен бидихыды ұраттаррать. Варашав узалзен, візаншав чын-чынна подерес келет. Візан хойзен жүлде болас келет.
Нестер Савченко шешпеле курайми булза жидет. Хойне пызыга хураган таргын гына гудезе ура хума бушлать. Малгурумлы совашвара хойне теп тума булдараса зесе, соввезене Федор Покрышене упрама барать. Шавахта ырра жанза Наталья Рубиспаберле литература журнале хадарлеми бужынать. Кашни гунах вышлыхпа аптранызене булыжать. Вол ведь комиссия не было. Вол пуян зембатне газа. Ытлаши дырыне елне. Ытлаши ябалне елне. Хальхи вот марать халх выживелеть. Беженцем тарзайки учса келнешін земшүресі мақырза. Бұнда Украина тулық, бұнда візен келетсенже пайдақтыры вұртты. Вол керген мезірек візен жен ытлашит тұрбылне елне. Купай начальнигінде черечі житті. Она да вол кушарна қаланы. Шешпілі қиын пайне шүгірне парад, шуашан келіне ажалы херарыма, ажизіне барад шидерме. А вол қиын келетірі кывагарза вұрдаған түріне барашын бар. Вара шешпіл меші кашни булшма держать, вышлых баптарна жинзе, вол хойде выжи баптар за горна даха, вызен нужен ланаганскер. Вара вол суда барать. Пуянрах борнаган христианзене, вышлых баптарна жинзене ежін чердезе. Вызен закон жемек полны, шав вғытыры закон. Вумбелк числара бахмала болны дед суд, а вызем внутрымыш числана гужераще. Шопах шертме уехен вунбиллек межинже, шереш паенже пуху булза ирдеть. Унда Нестер Савченко бушлых выжеба аптраганзене валли бухна абачимеже, хызен хушинчех пайласы бірге галажать. Шешпел тюрех шакна хирешлене. Ексеге ексек тезе кушрангалама хораман вол. Вол ниме бухмазыр, нимрен шикленмезір, хыймен теріс тезе жутланы, шавеже вол туны. Мен бевешленет вол, она уже мен булад, умбеге вол шуғышламан. Тарахса кайны Савченко шиллене жыныштараймазыр Михаил Кузьмина пуржину менжеде узалсы мақпа қыртсадықна. Шак ужымлы калажу хышын. Мен тума бұлдырат ол. Вол онда хыйын ешкері, хыйын шайки унын. Она вол шынна бұштарасы вол қалғанымде бар. Унын түйірі сылда болны. Тазалымашкын, шешпілерен. Пуху хыщын шешпел шиллене шыл жирца иртерзеяна. Эш хыщын хыйын бүлеменже юлза, кымылне учмалла шені журналвалли совозем бюджетлене. Волон жүхне созвездие, шылдырлық ятлы литература журналикларыма дыдыны, пуштарны. Наталья Рубизавыл явыштарды онда, секретарь бекек шеттерне. Хыйын юлашке күнжевыл, шавыр журнал баларны. Савченко ана хыйне хиреш рапорт шират тезе жутлана. Шав замантрах тебіргун судпа айыпланмалла болны хрещензем батне шешпеле хиреш хедертме васкана. Шыркаша старогород кора пызы гингек пулза иртне. Тебіргуне иргене хыбар зарлать. Он бақчара, пуян бақчынже шыгаран, шав тударажы шағынды. Өзе мұна тудар мусульман дезе жутланы. И вара шау Нестер Савченко на калаша. А там ваш Михаил Кузьмин висит. Собаке собачья смертить. Нестер Савченко. Ку расшири и кемеш поэт. Камжинен чаплагалына. Шамбада уна вазем першельзер тептуна. Вара мен гытланашы вазем. Шин еврле пударашы дедери. Шыдық те чауна. Милиционер избыны, тубыкпа Пиринбек Пударман, мусульман тезе түргенде лартса чикне. Вара, унын тыван пичжебек пулны пакыршыне пілдермен. А пакыршын жүкпалышын, чугынзен комитетин председателем. Жадаранче шешпелевал хизепление юратны, шаллене юратны бек юратны, тыванне юратны бек. А шевелзесінде шауын жүхлема гырман ептеді. Она пілдермен, үтізіне лайқын пілдермен, бұдарында чикне. Шағы хыйех, икелені шурадат, мен сен. Вол хый шағын забиліне пұлзан, вол хый айыплы пұлзан. Она уйырмақ каламалы. Вот шағынбек, пирмада келші онда, пишмен большевик, шумырзе жүрет, шарадат бере. Вот хыйде вали хыйду придез мұқтанмала. Віземді вартан бұдарашы. Мен сен шешпіле,
Ним тухтамазыр, шавгунах, шавырнах, мусульманна, бударны. Каламазыр апалны бізен түрсіне халық білдесін сәкрейгіпні. Түрсінян бұтшырдезе шавгунах бударны. Кунда түрси сағал, кунда пөдімбек, суяс, пыдаррас, тезе туны еш. Наталья Рубиста шешпел вильнине пыдарны чух кына білні. Чупсабына анчах тусне курза ілгереймен. Шак пулым хышын Федор Пакрышын игі мұжырлашаба вармандан пызык юман туртарза келзе, юлдашын вилді приежіне юбал артна. Шешпел хыйшине алығыны булзан, шакна мінжін ун живых юлдашызене білдермелі булман. Шак самантран чываш халықне паян күнчен каныш паманы иду дұқсадырад. Шешпелен вилемебе шығынны іш пұш, мінжін хашинзене шавжавах иккелендерет. Хыбарвық бірін бұда қайран жетіне. 20 жылда сундал журналын премш номерінже бюджетлене оның вғыт шиде. Вғыт чывашшыгеде темірдаде теген сатыне премш номерде бюджетлене. Онда жеріні бұл біліне дед қайран күна білініп. Шаксымақ сене шешпел миши вғыденжех бұрынна шәрде билік шула жетіні жинзымағы жиріпледет. Сошы бізабек хабар күнді. Сесте біліші, дүзе ғазаттар жерді қаласыз. Бүгін жүйе сақыры болды. Сесте біліші, ұлсым жерді, дүзе қаласыз. Украинцы шау улбут пуштықсы каламашынде ебір білердімір. Пире була вилжітезе каламашы, вот шағынды. Пирінмен думала, ененмелі. Калашы. Вот бұл қайшырны бітка. Епілжен, мана пұдар, манын клеткене кібер ұрлы прағыр. Сыва ұнжықне бұланжақ марун бек шырны. Пәден бұрыс поэзинже шамбек темы. Бұл күрежірі шындері себе. Күрежіве пәдем хвада барар себе. Вайғала небіренмезір барар себе шығынны сымақсен бізем. Тұшманы земшен шешпел вилеме паллах савынышлы хыбар болна. Анжақта паэдымыра лайық білзе чундан юрадаган земшен әмірхи ыраду бұлза юлна. Миша шөпе пинатте піртаван порна. Ақы манатте. Епірача чоқ бұқақы бекелемек. Бұқмағача сұратман вет еп шағын сайвелметесе қалатшы. Шеш білмеші ұқмақ марветі оқы есене Аллахума. Шеш біле, чынны бекте, білернене, Украинара малдан ақ біліне. Халық бақалсай құшыжы туслыға шіріп кетмелі болна, юраман болна он жинжен қалама. Апла бұлзан тірісліге хойюллын қалама вғыт жетіні. Шешпіл бұрнышне тірлі вғытра чилай жиндепчені. Анжақта візім боқны документсенжен нумайыжы чываш ене жидеймезірек шуғалза бәтіні. Қошт кайырақпа унеткерліхне пұренлен депчегенне Петр Чичканов болна. Варжы хыщын Киевра юлны чываш Украина ятлы журнал художникенже эшлене май, унды тәрлі архивра болса шешпелбе жығынны чилай документ пухна. Поэдын кашни күнне дейіне бегех тепчені. Візем шешпелін вилемебе жығынны иду земжине хурав барашы. Милиция бұрза пұғатте, протокол земжиратте опись пытавашы, описре паллы, пилік ебалы. Онда бұр справка, тоқтардан баны қожа сеплеме жирзабаны болны эмел. Шауындақ болны эмелі де, тада болны пилік пен ұқша, совет ұқши дезе жерін онда. Шау ұқши іштан болны негамды тепче задыман. А шеш білмеші, шарыш пайынче ұқша илзелгіреймен дейді. Шакна Федор Пакрышын зымахе жиреплетні. Шешпел хватир хужинжен аптекына кайма дезе вишшір бінденгі кивжен илні болна. Эмелі икшір доғырвын билік бінденгі дына. Кісере тупны билік біне шыбақ аптекыран тавырсабаны ұқша болна. Туаттымыш ебала ол кенеге болны Людвиг Фейербах кенеге. Описре пилікміш ебала ол шнурок от сумки дезе жирны. Чичканов тепчезе бәлні дұрық, шешпелін чыридап мажарынны бірге қалаган справкада паэда бұдарны ғышын тебіргунанжақ қадыр болна. Унда Вильям вғытнеде вырынды күркүлзене айыплама сылдаван болдыр дезе улыштарса жирна. Имеш шешпел кашпул иченех кайса жағынна.
Документсем жирепледеген тебір кыткыс саманд. Шешпіл миши шагынзадыны евішшуменже мошыр пушмакларна. Поэт вара шавгунзинже шарран жүрені баллы. Пушмакневыл тұғынма юрық сырскерне піргун маларах юзаттарма дезе күршіри гриші дусне барзағы варна. Шешпіл шара уран ешек айныне унын юлдашы земганамар, волгун она курны шинземде жиреплетні. Шеш білмешін, пушмагеветке күржіре болна бұл шаруран доқсағайнынеп ұйтса білмен өзім Кайран Федор Пакрышын теңгалзықдар тұтвызын язы илузенже. Кунда тебірейду журалать. Шешпіл шарран жүрені бұлзан, она жақны евіштіліне ұштан пушмаксем келзелекні. Тень узал ешеді ваган зенжен бірі васканыбе манзағы варна. Украинецен вилезумен шин урене ғывза шағына деккен. Пушмакне ғывза ғонда жәмек шағынна дезе қалақтарашын болна. Хыйық шағын завилет дезе имитациядуны. Улдавлы киревзіреже шешпеле курайманзем шәріш байын жүрденжех тума бұлдарна. Унчухне вырынды хажатра күнберги галаган статья духна. Осерда шешпіле пиде лайық піліне танды жызем пурначиші. Ебіркайны чухне. Свистельник, Руденко, Григоренко. Ебір түрлі болны өтке ұтмыл жол, алы жол кайла. Візем пиде хизеплесе калажачыш. Свистельник каланне сывадып. Унчухне Осерский вестник хачатра пецек информации духна. Земский уездный шурчинже. Шав сотрудник шағынза вильнетезе. Хали еберунда шырарымыр хачат номерне. Щук. Шурдинже, хайын шурдинже хвілерме бұлдарына бұрза кенеде. Амень хирсегайында влерне. Документ тұрық чываш паеджі адылдыры хенчен келіні таргынгына жұтланна. Шавынбада ун вилемне тепчесеже ытлада васказа хупна. Шешпел бурнышран уйрылзан, унын чишивых юлдашнеде Федор Пакрышене чухынзен комитеденчен кыларза яна. Чиры адаланнебе удайми булзан вол, киленжеде нигама гирлімар булза юлна. Халзырланза житнескере Давидпа Евдокия пенскизем херхензе хайзен келне кертні. Візем Пакрышенве малданах туслы булна. Шамрык мошырпаденче Федор Николаевич мен величенех. Пинде доғыршыр водырултымыш шулчен бурынна. Хойжу менче упранна шешпілзі визене Петембех Евдокия Федоровнана барзағы варна. Она была уникальнейший человек. Она говорила, да никогда не верьте, что Шешпель повесился. Никогда не верьте, такой человек не мог повеситься. Это был уникальный человек, это был святой человек. Насколько он был добрый, справедливый и праведный. Евдокия Федоровна шешпіл мишине темиші хуткына курна. Шапақта әмірлехех ырыба астуза юлна. Тоғырвун бір жулашы детчен бұрынза чываш халығышын нембе данлаштарма жүк пызығыш тузағы варна. Шак кадр манжын ырыма хақлы. Кул Евдокия Федоровна Пенская. Ку кадра ебі юдерні, күнді шерзағыны, тоғырын білетмес жол. Остер шкуля шерзағырмыны жылдылдар не палы дума кайрыма ребер. Лайық парне земелзігайны шыбақ шавынчықне, юбилей уявнызем хушинче, ибер Евдокия Федоровна патне кайрымар. Выл пиды савынче, ибер пыныжын хайчывасыне черерен юратныне вуны хутта, ширым хутта галары булмалы, кучызем шишеші, шешпіле юратса заилче, пиде. Вот чамчухне югерны кадр. Иберку Украина херарымы умынче яланах парымлы, шыбах выл, шешпілен сабвизене, неме бахмазыр, НКВДна бахмазыр, неместен фашистене оккупацияне бахмазыр упраза хварна. Евдокия Пенская шешпілен алжиры візімбе документізіне варшывы хытынче пәчекарчана хурза вылық виде айнех, шырышне жавза жикні. Шапламайба кайран поэдымырын воты рытласып ви күнжуды күрма бұлдарна. Бұл лекне болзасын, ана баллах лайық болмасчы, ана хубатчышы, сылқына ирачыш пөлем. Хұрчухне дед, шешпілсі везене дед, хамба бірле дед, әжейзе дұқсаға ятымчы дед. Хам жүкчухне дед, темле иккелене зум болзағайны вғытсенже дед, бірле әжейзеға ятымчы чексе дед, шешпілсі везене. Ну тота кам, міле херарым жамбек тума бұлдарайд. Баж ют халық шинны, ұнжын шешпілміші.
Кудорохра шешпелен еткерлехне упразағы варма болышны Евдокия Пенская шак шуртра бурынна. Кардыжынче халі евішсем ашқарашы. Шурдын шыны хужиде кунда пурынмаст. Алага пидерзе хуна. Шапақта кушурт чилай козықлы булыма упрать. Шак катесре замахран перене хушинче, пинде дохаршар водырмаш юзенче Евдокия Федоровна интереслі сонюгерчик тубать. Вол сонюгерчике шак перенезен хушине перехинче гунда комага шавырмагеліне шиннын ачи пюртренилзе дұқса пыдарза хуны булна. Кувал шешпелмешебе Федор Покрышын пірле юкне пірден бір фотография. Она талласы санаторире дуна. Сонюгерчекре шешпелмеше уризем сывалма бушланыне кадардастезе шлавар пешине де тавырза хуна. Шулзе миртне май шешпелмешине халық манма бушлана. Ун жинжен пинде дохыржыр водырза кырмыш шулда Украина жиравшизен пірліхен бушлығы Павла Тычина азайлна. Тарас Шевченко юбилейный иртерне вахтра, Шержеренберг шул юбилейный иртерне вахтра, бушланат Киев ракалайжу. Унда кайна Иван Ивникпа, перле Василий Усли. Шагын хышын Украинара бурынны Василий Усли жиравжа, шешпел байызине тован халық патнеші дерестелешпе нумай дырышна. Унда мен бухныне пәдембех чаваш жиравжизен бірліхне ярзадана. Анжақта шешпеле астывага нуйрым жинсен кевішлігі хойен узалышне дуна. Варжа умен Василий Устизем унда кайна, шырана, тепчене, візем ярзабана, материалзем, шубашкарда писательзен союзынже шуғалны. Коварчар елі байыдын чынсы везен пірреміш пухиде пинде дохырчар херехміш шулдагына бюджетлензе духна. Шак вағытран шешпел яджы шенерен шекленме бушлана. Аллы иккеміш шулда чапла байыды мырын амышеде старый город кыра ывелен вилді приезжинче булзагорна. Здесь была встреча делегации с Чувашией и писателей Украины. С Чувашией была большая делегация, и главное, что была мама Миши. Она была настоящая чувашка в национальном костюме, очень красивом, конечно, с грустным лицом. Уже столько лет прошло, я помню этот момент. И они делали снимок, значит, маму посадили на стул, и мы стояли рядом с мамой, и нас фотографировали с ней. Все говорили очень теплые, очень хорошие слова об этом молодом человеке, который отдал свою жизнь, ну, может быть, и при каких-то обстоятельствах непонятных нам. Пинде дохырчар аллы бірміш юлдах Петр Чичканов Украина жиравжизембе бірле шешпелін вилдоприне астер хулыне кужарасы бірге үйді хускатна. Тепір виші жылдан әш вырындан тапранна. Анжақта каллех ынланма евір подырмақ пулзайыртна. Пирне лаба, пущу билардашы, візем православие түнебек чауна тепренжен. Хрес умінжен пулать вара, чауна. А ондак тубык тухать шын храху разыр тебратыне юна жарлартна, тада он картуз, шылдырлы картуз пужывезінже. Шак чынлыға Шубашкарды тепчев институтенже упранаган документ ширепледет. Она пинде дохыршыр аллы 20 жылда шешпеле бұдарны вырына хускатны жоқ медицина сестри жирна. Ширны тубык тухны, храху разыр жалдақ тухны, шылдырда шелек болны, храхаты уринче, храхаты юна жарларны. Ол шешпелмар. Деме келенмері жоқ. Кунда Киева панны чухне, херх піреміш жылда. Пине без жалда көліне. Хыземех калашы украинцем. Кунда керек кыш метра чавыр, иквисвіле жазып батырды. А ол шуға айынжы ерейдавра пыдарзақ барына. Терсібек, алазан, шешпіл, шымежаки, халде шавырындақ вырдайды. Апла булзан, мен жынға ним тепчемезірек шапла васкавлы әш тумалла булна. Халық келет пыдармашкын, она кашкине чавнаты прине, комиссии брать, Шубашкардында пирин хақлы делегации брать, а мен думала, кайлақ малайы, он жүхне пұшпалырт на педембек.
шавна бір жере хурашы де, о сырғылыне илзе кайса, билді предавашы, балықлардашы. Шеш біле жібе школы жыладында, онда жібе уявзе мертереші, онсы бізіне вырыслада болашы, хизеп тывашы, шеш біле. Анжақта, шеш білді баралла, пиде, күткіс ебалзын бұл зәрдеші. Анланма евір ебалзын бұл зәрдеші. Чынны бекте, ана чын евірлі бұдарны бұлзасын. Баллах оның жүне лыпқы бұлатшы бұлі тен. Анжақта шешпіл вилне күнгіне, яланақ, қашны жуллақ, шилді выл бұлны. Выл жұралды күнда вилне күнда шапла кыдартны выл, қой кымыл не? Кудырықра шешпілбе жығынны тілендермішсене халық чилай жул азырғана. Поэдын тоғырвуны жылғы юбилейне уявланы жүхне, Старогород кори шешпелі бұдарны сатпақчы бұлны вырында, шәртіп евіштемел артна. Шыварзадырза совыжы нөмірхи юбилейі ділне илемлі бақчады васшын болна. Анжақта май келмен. Шыр евішран, пәр евішіде каймаш, пұрде құрзаларышы. Мне білдірігенде болы. Ана негамда жақтыранченде аландарза бараймаш. Николай Перш, школ директор деп калат. Это необъяснимое явление природы, деть. Волынде пужывырын, шавырында траппыр, перекалаза барашенде, милле бұлза ертіне, эш пүшсем, иге айыс пүшсе келжеш. Эбір шандан пұрынзаға етченек, шав иге айыс пирінжейін, шаврына вешіріш. Темле символ бекте дуйынчы выл берінжін. Темле чуна хумхандараган ябала. Чуна шүжендереген пулымзен бірге шешпілін хыйне еверлі хыважы деші күнда. Вол ялана хастер жері жинже тірлі халық интеллигенціне бірлештерні. Туслық кеберне ғывна. Имя Шешпеля было всегда символом дружбы между украинским и чувашским народом. Дело в том, что он внес свой вклад в развитие Остра того периода. Это город, который посещали все время чувашские делегации. Здесь было очень много, все выдающиеся украинские писатели, поэты были здесь, и мы вместе все отмечали дни чувашской культуры на Черниговщине. И поэтому имя Шешпеля объединяло. Часто приезжали с Киева писатели. Мы часто встречались, и всегда на всех встречах Миша вспоминался. Если мы даже не приходили к могиле, то где-то выступление, все, Миша обязательно вспоминался. Туслық халыға ыры ішсем дума вайбана. Астерді шешпіл яжебе хизепленеген шкулда сақырвыннымыр шулзенже кывар жерелі байыда халаллаза музей учна. Немене ятлы ансамбль ергелені. Ол ажазем Украина юрузинегін амар, чываш халық юрузине чывашла юрлачыш. Воземе бір бұрсасын, концерт кітарсабачыш, пызык концерт. Кайран тоғын білігміш шулда газасында концерт кітарсабачыш кула жезем. Пиде ошо түл бұлузем бұлза ертнечі. Чынақта учителі земде, ялжынны земде мілі кымылы юратса кітсе илечіш. Астер хулыбе Чернигов облачын бушлығы земде пулдарулы школ коллективебе чываш шенре уявзене пірремар худшынна. Шак хавғалану шиденеген рова халық сендуслықне жиреплетме врентні, пызы гішсем дума хистені. Чаплы байыдымыр шакна азырғасақ тыны дейін. Шкулу мінже шешпелмішіне азынза палықлартна. Научны жүхне күнда әненме евір тілендерміш бұлза ертіні. Піргенжеге зірзе ярзанақ күндадыра канзем, шешпелін күшізем шывланныне азырғана. Шак пулыма халаллаза юрий земендер шешпел күшілі ятлы сывы жирна. Ага палық туғат кадан бірайын шен. Чем, мүскер елдырат вал паят күжінше. Чөтренет, хемленет, хевелле шудалат. Шуда сывлым жыржибек пить урлы шават. Вал кушшуль, вал чергемелле елтар кушшуль, халичен духманна халдуғас тері пуль, шавы кушшуль пірченше әмір тюсне азап. Шавы кушшуль пірченше әмір сунна савап. Тван ялын сасси, чава шырын сасси, савнын ұшы сасси, келесі бұласси. Хумлан вишен хуратинеш сельхи, аяк риенеш сен херле-херня чельхи, хведер пакрышен ашын пырза албаны,
Украин ажизем немене егырны. Пәдем пурнаш күн жол шав күшіл бірченше. Тыван халық шыби шав күшіл шырченше. Шеш пәлшук кедесе кам паян калаят. Бұл пире каштекун хватне кытардат. Самана улжынны май шешпел бурынны жүхнехи бекех ундавра чонлых кәрежі выбырать. Астерды краеведение музейенчи шешпеле халалланы бүлімде Малданхибек пуян мар. Шкулды Кузьма Руденко ба Юрий Збанацкий ергелене музейда первоход хубынзаларна. Кунда склад пек пулна, ерги щупче. Шабах эбер пуна, шинерен ужайырма. Шана скелет. Вал малалада ишлесе. Музейра шешпел мише шлені бүлімри сәдел буган документсем. Евдокия Пенская арджи тада ты хаклы экспонатсем упранашы. Астерда шешпел мише Федор Пакрышын баденже мен величинех шак вырынжинже вырцадына. Шак еденрендерцы дуна вырын виттиде матраста педембех вол вахатризем. Хале девал ширып тырать. Политика темле улжын занда астер шешпел занарне шавжава хупрать. Палыксем, азынухы мизем, шүртсем жинже урам яджы тада ыттыде, халыха ыры бурныш керешуши жинжен аза илдерзех тырашы. Шак йывычсем шешпел мишине лайық аставашы, кувырында тыршыбех шыгаземларна. Алле жүмебе вара шак вырындах сукмак вырдна. Халі вара кувырына шешпел мишин сингержі бебе жығындарза вилім жүлі деші. Шак сукмак шивыхри каштан аллейбе бірлерсе, кыштақ тывалла шешпел миши шагынса доны шыгаларны вырына илзе бұрад. Иртне әмір вәжінже күнда шешпелен азаплы вилімне чиргю ежынна. Покойный благочинный Остерского округа отец Владимир, который при монашестве получил имя Виктор, совершил обряд отпевания Михаила Шешпеля. А обряд отпевания не совершается над самоубийцей. Без воли Господней вряд ли что-то совершается. Шешпель, ахальчин пулманнине шуда илзесін, вол гений пулнине шуда илзесін, вол пророк пулнине шуда илзесін, вол хой печень, еппержин мар, еппин бинжин, кинине шуда илзесін. Шешпеле, унын азабы зем кирлі болны. Азабы бұлман бұлзасын, шешпіл шагымбек бұзық савыш бұлаймасы. Азабы бұлман бұлзасын, шешпіл шагымбек бұзық чываш бұлаймасы. Вилімзақ ихравзер бұлаймасы. Она жүле шекленмешкен шыбақ пұшкайзыр бұзық азабы бұлышны. Шешпіл ховачы пурнышрила рудоровада хыех ергелезе бұмадивеш. Игебинде вон вишемыш шулда пулдаруллы жывашсем, поэдан Малданхи вилді приделенже чынныбехте тивешлі гранит палык лартма булдарна. Палак кунда яга вырын. И пурны жиде яга пушланы. Кайран вара пушланаш, тум гахсем. Апла пулзанда вал малала каять. Шүлі. Палык вырнаштарны жоқ кунда Канаш районенже нилзе келзе лартны йымрада хойюллын гунать. Хизеп туна. Шешпеле. Шав хизебе был ежынна. Шавынба был тулғырма пырахна. Шавынба он чуне лапланна. Тезе қалас керетман. Шамбай берхал комдай лерее. Вол шуралны гоны, вол вильне гоны. Шамбек азар писер явалазым курмаспыр. Палык шивыхынжех нигам лартман думан жерде юман жиденет. Ялды жинзем галан одорох кувыл шешпеле жакны йывыжын тымарынжен тухны тіленмелле хунав. Аслашы асламы жинжен күшны сымаха жанза, шешпеле чынныбехте юман жине жакны дегензем бор. Мынашлы поэтын архивне жылаган Евдокия Пенскайын жудызынарыде, әмірех халық азынже. Хастар ендешсем ун вилді приезжинже де палык вырнаштарна. Халі Полесская едесе ширеплетні, малдан Волчья гора ятлы болны ялды чухынзен комитетжен жүртне де чывашсем музей валли елесшін болна. Анжақта шыны хужазем пюртне сутма васкаман. Друзья чуваши предлагали музей зробити із цієї хати.
И там за те построить бабушке хату, але бабушка не схотела. Тут же бы и асфальт зробили, тут бы все было, и музей, и приезжали бы. А бабушке построить новый, так что ж, новый построили за хатой. И баба ще була б сторожем, чи як, охраняла цей музей. Ми би були музею раді, жителі села. Шешпіл журалза үсіне Канаш районинже казаккасыде Такшанданбах поэт яжебе хизепленет. Республикара шешпілмеші фондне ергелезе яныранба ялсан собачы палармаллах болжынна. Кунда шүллі жайра уявзем ергелеме майбараган азыну комплексы учна. Поэдымыр яжебе музей яшлет. Шубашкарда да шешпілдесесін күшімне палық, театр, урам, шавлы предприятизем дұқсадырашы. Мускав юхан живы дұрық вара шешпіл пароход туристсене ярындарад. Аслы поэдымырба шихынны жүртсемде чынжы важа мұнашлық туйымы барашы. Шагында екеміш хотра вол варенье класс бур, онда первый год музейбек класста бур чыгавзен, тада он сырбышне шешпіл пырса жүрені, чиргю. Онда вол учительзен курсынче варенье хотра юрланында жүргірі, течере упранзаюлны жүрсемде бур, Анастасия Червякова перле жүрені вырынеземде, вазене бір бурнеде открыт кра пятиклессакларна. Шубашкарда упранзаюлны жүрдезем номай, шешпіл музейін жүрдеде, халі onun аснедыца брать. Он зарбушне тада шар мухтавен музее, онда съесра болны, тада шаундах бол рефтрибунал шнедешандыдыца бұны. Пуры шреде малдага на болны хастар патриот, пинде дохыршер ширімміш шулдах Чуваш совет поэзиен реформаторы булзадына. Тован халықын мен авалдан бұны чілхи буянлық не дуйза, пулазы рузене шені сывы вижи барнелене. Шешпілмеші ұтларақ енді Чуваш халық сымақлығын жейн, илет, юрыған, вегізұру чілгін ваттызен сымағы зен жейн, тұпмалы юмақ сен жейн, ұнгышын хывырт калаган сымақ сен жейн, шав халық сымақлығын жей, пахалық, буянлық, оның совизене күжайд. Шешпілін шав пузыме, юрыға бұр, ұнгышын сыбыге юрыға бұр, ұнгышын шавралығы юрыға бұр, и көвелігі. Чигирли асананс аллитерации жав, хубузазы земді да ужызазы зейн. Көвелігі, кадаран гашки зейн, гашки гунын милги, шапы демішлі вежек выл Чувашхалық юрезейнжі көвеліг. Тебе малагалазай шеш білмеші сұвы мар жерні. Чувашхалық евали юргі велезе хаварны дезе галама бұлдағатпақ. Мүжесін Чувашхалық юрезейнжі пөдем шав кехімліхне, чи типпаллызене, шавралықне, пір шавра пір жуғыш, шавналып тажып, шеш білмеші хойын силла бұтони кибеле, үнендерзе, ширзағы варад. Ховатлы сывы вижине була, тыван jelhe зумы күржилі халықсын хушинже палармаллах шекленне. Шулзерен Чуваш поэзия пуянланза, тенже жайынжех сарылма бұшлана. Эбек түрік чілгізем хушине гереппек. Вот силла бикытларах Тудар, Пушкарт, Якут, Казах, Узбек, Азербайджан чілгізенче, анжақта пирин Чуваш чілгенче, силла ботоника, Европара сыхланзайылны силла бика, силла ботоника, тада Иреклесова вижи Европара. Эбек мілі узугурна, эбек шал вижи беде шираяттыр. Вот Чуваш чілгі мілерек икенвал, үтті түрік халы хезем, Иреклесова вижи бе шираймашы. Чүлге ана туйма бамаш. Шак уйрымлықпа узу гурза, шешпілзіп визене шымылланақ утмыла яхын jelhene гужарна. Шене әмірде шакыш малалла бұрад. Давила Пуани, вол Камерунран килне студентка, шешпілмешін шингу наги соввене, но я брань мұнылтым жынчел, шешпілмеші балыги бадынже иртне митингра, вол шавынбек хавгаланза, вулазабаджа Давила Пуани, Чуваш патшалық университетінде Паянгунда ют шыржывзенчен келіне студентсем Чилай факультетра веренеші, шидес вғытра день. Шіре яғын чілгенеде күжарза, шыр түрлі чілгебе яныры шак, шешпілмешін сывы ергізем. Шешпіл поэзине тыван jelhe буянлығыбе қызықланаган вунжарыс чақ тіпчені. Тілінмелле, пурде Чуваш гениен хыйне еверлігі үтті ятлы зумлы поэтсенжен пач уйрылзадыныне калашы. Ырадузы ви е юраду жирывы, кашни хайлавы тенже жайынжи шедевр.
шеш пельмеши соввезенче пидюну май глаголзем. Төлензер аймала. Я балаячи пиди захал. Ытларах ишкелеп алардаган сумахсем. Лозункылы. Чинюлле, сывызен беветха выл халаха малала чинме, шене бурныш тума хавгаландар мала болны. Onun лирикалы герои яланах иштывать. Үш хил, ытларах крежет, чинет, үмітленет, шугушлать, пире малашлықға мүндумалыне кадарца хаварать. Каждый жолах, шесть пельчуралны гон, он балыгы патне, пустарнат пар, хошухне, нумайрах пустарначин, хошухне сагалдарах, чибахи бер пырат пар, шеспеле пустайма, шеспель вильны кунда, ибер шумыр живаде шороге, коллег шеспель палагы батне, пустарнат пар. Шандик пурризем телейле, шулужат халаллыху, шуттелей батне теллевлен, талбынат сан халыху. Эс перле, кевел сонарлын, чыважа ерце быран, улып сывыш, чын-чын арлын, тенжене хват паран. Чатлыхри халыға ялгышса жунаган жеребе жудатса, ыры буласлыға ертсе бұраган ченюлі халі, тыван челхе ялзенче де хавжаза бұны вғытра уйрымақ керлі. Сумлыран да сумлы байыдымыр чываш халықне хавғаландыратха. Канаш районенже ертіне әмір вішенжех елана гәне шешпілгі вайджы фестиваль гына мәне дырать. Тыван поэзибе кызыкланаган шершер шкуладжине аслы бурны шүлежине дырса, чываш халығы жын узыллы жин булма булыжать. Хастарлы, күн удаллы булы, шыржывын хастар аджизе, вудкайыклын вәжі, анюлы, күншул утынчен. Пулдаруллы врендеген земдырышныбе шкулзенже поэзия кружығы земешлеші. Чываш халығын пулас поэзия земжиденеші. Итлерға мана күмбек пулча. Паджекренех савза галашно, пуплейны ошчына небе. Тыванчыл ежім, сан монашло, сосна илдедіп чаремре. Чывашчыл ин сасы янравло, хитре, аджашын илденет. И бирде такшанах онланно, кашны шкуладжиех палеть. Тыванчыл ин кашны самага, илемлі юра юмах, нихшанда кивельми ағақ пек, чунчарене хумхандарах. Янра тыванчыл ежім, паттыр, эспирін жын ялан кулан, санымында пужа даятпыр, әмірәбехес шунатлан. Пиделайық хальманитлесе боқырға, эспиде паллы чывашра, рашебеде паллы, ос, талбыну нумай санра, эширіп чун хаваллы. Нумай пурынай марынчал, мал әмітлі бұлсам да. Сүнзел армас кірлені шал, чырю дапмас бұлсам да. Собузене буланымай, чыреміртем сигеші. Чунрада шешпілік нумай, пулнышын хабірдеші. Эбір сана юратмаллах, эспирін жәнешлені. Тарна юхтарны самаях, мен величен тертленны. Калас келет сана шавах, печемір, тау пуринжен. Эс веретни, сюньми будях, пирде хальхамленни жен. Шен зоводы дома дупса, хайлану собузем жен. Хол халухна хавхаланца, шутта духмаджани жен. Санчиневю ялан паха, нихшан дамана смарче. Эсчертне ожы буджаха, сюньмешкань пара смарче. Самбек хырю чарилле, пулмашкон ондоласче. Чываш чапне пичулле, шеклестезе шунасче. Шешпелмеши әмірлехех чываш халығын чуне. Ыры бурны шулне кадартаган тәріслік символы буласа жанас келет. Шешпіл булман булзасын. Шак хойнди хравы зембегалы бар. Хастарлы хыды удымлы поулар чаржывын хастара жезем. Е апла булзан черем хыпса шундар. Черем хыпса шунза севкел булдар. Севкел хаяр жилбевіше пәттір тары үтіде. Падалар іштаван чаржыва ебана величин. Шак савызем булман булзасын шешпілін. Чываш шиннин пурны жінче. Берін халық мажурпа
самай халсырдарах пулача, нишлерех пулача, паян хебеге хватлы пулаймасча. Еп кун берге келенмес деп. Паяны бер пидовайлы халық, и бер паян пиды хватлы халық, пиды хамрахамыр хаклама пельнеген ашитмест. Вот перешак чербек решме, шыбах, шеш пельмеши, Петр Гузангай, Шемен Эльгер, тогда ыты аслы савыжымырзем пулужащеде.